iryavuzwe riratashye kandi agatinze kazaza ngo namenye ya ruguru ngo ntacyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazabona mu gihe cyose izanga kuganira naye mu 23 ndetse bakanga ko bagirana ibiganiro bihosha intambara kandi birangiza amakimbirane n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko M23 idasiba kwandika amatangazo ndetse no gusaba ko imiryango mpuzamahanga yaza kubatabara kandi kabafasha kurwanya jenoside ikomeje gukorerwa abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni M23 yongeye kwigarurira kandi gace gakomeye ndetse kandi bivugwa ko noneho n'ubundi ikomeje kugaragariza agasuzuguro kadasanzwe ndetse n'imbaraga zidasanzwe, urusaku rw'imbunda ndetse kandi tekinike na taktike bidasanzwe byose bakomeje kugaragariza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rukomeye bakomeje guhanganamo na FDLR, Mayi Nyatura, abazungu ndetse n'abandi bambari bose ba FARDC nk'uko byagiye bigarukwaho mu nkuru zacu zagiye zitambuka. M23 yongeye gufata agace ka Kirima, dore ko noneho na Kibirizi nayo yageze mu biganza byayo. Ese koko intambara irahoshwa nande? Kuri uyu wa karindwi koko Werurwe M23 irarambika intwaro? Nibyo tugomba gutega amaso, tugwaye ikaze ku buryo burambuye. Ni amakuru y'umutekano na diplomasi n'ibigenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Niba rugamira wanye natwe urebe FDMaz kandi subscribe cyo turushaho kubana uko bwije nuko bukeye. Nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu Werurwe 2023 umutwe wa M23 wigaruriye agace ka Kirima muri territoire ya Rucuru. Kuri uyu mugoroba uyu mutwe wigaruriye kandi gace ka Kibirizi kabarizwa muri groupement ya Matanda sheferi ya Bwito. Amakuru dukesha imboni yacu riri muri territoire ya Rucuru avuga ko umutwe wa M23 wafashe aka gace mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere nyuma y'imirwano ikomeye yawuhanganishije na FARDC ifatanyije na FDLR, Mayi abazungu bo muri mutwe wa Wena Group, Inyatura, SNC, APCRS n'abacanshuro b'abazungu mu nkengero zako ho gace. Aya makuru rero akomeza avuga ko M23 yaje kurusha imbaraga FARDC n'abafatanya bikorwa bayo baje gukizwa n'amaguru bituma M23 yinjira muri Kibirizi itarashe isasu na rimwe. Amakuru rero dukesha imboni yacu yerereye muri territoire ya Rucuru avuga ko inyuma yo kugarukaho ibitero na FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR, abanyatura n'imitwe itandukanye na Mayi M23 yabashije kubasubiza inyuma irabashushubikanya birangira yigaruriye agace ka Kirima muri territoire ya Rucuru, aho yaje gukomeza yigarurira n'agace ka Kibirizi. Kibirizi rero na gace gafatwa nk'ikingenzi cyane kuri FARDC kuko ariko yakoreshaga mu gukumira M23 kwerekeza mu gace ka Kanyariyonga, ariko guhera ku isaha ya saa 8 z'ikigoroba kuri uyu wa mbere aka gace kakaba kaguye mu maboko ya M23. Hakomeje kwibazwa rero niba ku munsi w'ejo ndetse aribwo uyu munsi koko M23 iri buze gufata umwanzuro ukomeye wo kurekura ndetse no gufata intwaro bagashyira hasi bakemera ibiganiro nk'uko babyemereye João Lourenço, perezida w'igihugu cya Angola, ubwo bari batumiwe mu nama y'umuhezo, ndetse kandi bikavugwa ko ngo bagiranye ibiganiro byiza, ibiganiro byimakaza ubufatanye ndetse kandi byerekeza ahantu heza mu kuba M23 koko yakwemera ibiganiro ikemera koko kurekura ibice byose yafashe, dore ko no mu itangazo M23 kizagaragara uyo yavuze ko bagomba kwemera ndetse kandi bagashyira mu bikorwa ibyo Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yavugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nabo ngo bakaba biteze ko byibura ibiganiro byaza kongera gutangira nk'uko Emmanuel Macron yabisabye, ariko M23 nayo ikizere ni gike, dore ko bavuze ko nubwo bagiye kurambika intwaro ngo bagomba gutegereza umwanzi wari we wese uzashaka ngo kubagabaho ibitero ndetse no kubagaragariza ko byanga byakunda urugamba ariko rwa mbere ngo ari we wese bazahangana nawe kugeza ku munota wa nyuma. Ibi kandi bikomeje kugarukwaho mu gihe u Rwanda bagize ati intwaro zirahari. Bongeye kuburira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bushotoranyi budasanzwe bakomeje gukora. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Alain yavuze ko nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ubushotoranyi bitaragera ku rwego rwo kuba u Rwanda rwahangana n'icyo gihugu mu buryo bweruye.
nibyo yatangaje nyuma y'aho ingabo za Congo FARDC zikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi ku Rwanda, kuko kuwa gatanu umusirikare wazo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda i Rubavu nyuma yo kwinjira arasa ku ngabo z'u Rwanda zicunga umutekano ku mupaka. Kuwa gatandatu ubwo hakorwaga igenzura ku byabereye ndetse no ku byabaye bigizwemo uruhare n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka EGVM, abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye amabuye mu Rwanda, biba ngombwa ko ingabo zarwo zirasa hejuru. Muri rusange ibikorwa by'abasirikare barasa ku butaka bw'u Rwanda bagerageza kwambuka bakinjira mu gihugu barasa ku butaka butagira nyirabwo bimaze kuba inshuro eshatu. Ni mu gihe indege za FARDC zivogera ikirere cy'u Rwanda zimaze kubikora inshuro eshatu. Mbere kandi abasirikare ba Kongo bafatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bateye ibisasu mu Rwanda, by'umwihariko hari byatewe mu bice by'akarere ka Musanze mu bihe bitandukanye umwaka ushize. Mukurarinda Alain kuri iki cyumweru tariki ya 5 rero Werurwe 2023 yavuze ko ibikorwa by'abasirikare ba Kongo usanga ahanini bisemburwa n'imvugo cyangwa imyitwarire y'abayobozi b'icyo gihugu. Ati umuntu ashobora kubifata mu buryo bubiri: hari ubushotoranyi, ariko iyo usesenguye inshuro bimaze kuba hari n'imvugo z'abayobozi ba Kongo bikomeje ndetse kandi bakomeza kuvuga, bakomeza gukoresha, zituma bamwe mu basirikare bashyira mu bikorwa ibyo bumvise muri izo mvugo ndetse n'imbwirwaruhame ku buryo burambuye. Yakomeje agira ati niba umuntu uhora umubwira ngo u Rwanda n'umwanzi, nicyo wirirwa uvuga. Umwe mu bafite imbunda ashobora kuvuga ati ariko bariya bahungu bahora batubwira ko ari abanzi wakwambuka nkabarasa. Yari kuri televiziyo y'u Rwanda. Mukurarinda rero avuga ko hari no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibishaka gusunikira u Rwanda mu mutego w'intambara, ariko bo bakaba barabibonye. Avuga ko mu mpera z'iki cyumweru ibyabaye bitandukanye n'ibyari bisanzwe, kubera ko habayeho kurasana hagati y'impande zombi, ariko bidakwiye gukura umutima abaturage. Ati icyiza kirimo nuko nta muntu wacu waba warahaguye cyangwa ngo ahakomerekere, kandi bishimangirwa n'itangazo riherutse gusohoka rivuga ko umutekano w'u Rwanda urinzwe, inkiko z'u Rwanda zirarinzwe ndetse n'abaturage b'u Rwanda bararinzwe. Nta gutungurwa guhari, ingamba zarafashwe, ari abasirikare barahari, hari intwaro zirahari, ibigomba gukorwa byose birateguwe. Nta gutungurwa kuzigera kuba, gushotorwa byo bizakomeza, ariko ntabwo uwo mutego tuzawugwamo ndetse ngo tuwishoremo wo kujya mu ntambara hagati yacu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alain Mukurarinda avuga ko ibikorwa by'ubushotoranyi bukorwa n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo byakomeza, u Rwanda ruzakomeza kurinda umutekano n'ubusugire bwarwo. Atariko baramutse barenze hariya bakwakirwa uko bikwiye. Ikibazo abantu benshi bibaza n'ukuntu u Rwanda rukomeje gushotorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rukaba rwarakomeje kuyihorera aho kuba rwayisubiza ngo ruyirase nk'uko iyo imaze kubigira akamenyero. Alain Mukurarinda